Resmi onun numara bak. Hadi. Otlar charchadi o'xshaydi aka. Bir aylanib yurganda Yes,
Ha maşallah. 10.000 rubl aytılgan aka sizga. Rahmatı barakalla. Mıkı palmalama olsun mıkı palma. Buna bugün kalabalıktın 15. sorunun taşlagan palma. Noken rayonu Sadırbayev aylakbette karaştı. Boldo Cellay'nın palmanı. Ataklı palma. Kadırov mıkı palma. Aslında takpadadan Kuanış taksızladı. Kuanış seni gibi. Kiliçkasını ayıp koydu. Ha bayağı mı? Aslında Akpatadan Kuanış Mırza'nın Pakeleçki, Şakalmak degen atı mene mınake. Cana 10.000 somma taşladın ha Kuanış. Maşallah mınake. Gelin söyle koyalım mıkaka. Assalamu alaikum cemaat. Mına toy sonunu ötesi paylaşı şahane. Yaşlar cemaatı sizlerge Allah razı olsun. Toyma sonunu ötesi. Kalgan palvanlardan şu Jigılbay müdürlüğü cemaat üyleri jetip alırız. Nasip etsin. Amin. Allah'a ekber. Azamat sağa barakende. Matçalı cenil olsun. Muka geldi. Assalamu alaikum. Rustam aka. Sağolunuz yaxşı. Bayılısın Rustam aka. Qanday oldu aka ulaq? Direkt oz. Ulaq sonunu ötdi. Taza. Tig'ildisi yo'q. Shu qaydadag'iday. Sizga da Allah razı olsun. Bilagingizdan kuchingiz yetmasin aka. Zo'r bo'ldi. Çoğurcağı 5.000. Orta boyunca kontrol. Aynadan üzerine. Hızlı zamandaydı kamerayla. Hala Jetkiz baba beklesin mi? Jetkiz ukan. Samanla taşlar gelesin samanla. Ya bir yer açma orada kaç mı? Yer açma tribüne ne? Açma da kaç. Rahman gel dostum. Maşallah. Rahman barakalla. İlyas Palman'a olsun İlyas Palman. Buna bugün kalabalıktın 16. sorun taşlagan. Bişkek şarından gelgen. Tornur Kalay Bişkek şarının Palmanı. Ataklı Palman. İlyas Palman. Ey maşallah. Aslında Böken Togaylardan Almaz taksırdın. Pakeleçki. Konçal degen atı beni bırakın. İlyas dersin gel otur. Maşallah İlyas gel. Sorumluluk olsun dostum. Söyle kozuna. Malusu şarına. Assalamu alaikum hurmat tuğanlar. Paganlar. Allah taala qo'l ursin, aman olsun. Yaxshi o'yin ko'rsatib, yaxshi o'ynab ketdingizlar. Cho'ng rahmat, Allah razı olsun. Baringlar shunday cho'ng to'ylar nasib etsin. Cho'ng rahmat olsun. Rahmat. Allah taala palbanlık bilegin batırda jürogin bersin dostum. Gelip durun okeyga. Gel bet olsun da. İlyas Palvan. Çoğurcağı 5.000 so'm. Sorumluluk olsun beri qarab qo'y. Rahmat. Ve canınız verdin sonra. Aldı. Verdi. Rahmat.
Жерге düştün mü? Жерге düşelek mi? Hayda oldu ya, yürü taşla. Ama açtırıp alıp kılasın ayıp koyun. Taşla oldu. Taşla var, taşla. Ha, anake, 25 bin som alasın buraya. Rahmat, barakalla. Ermek kalman adam olsun, ermek kalman. Buna bir kaladan baktım. 18. sorunun taşlagan parman. 10.000 so'mga taşlagan parman. Cavabat oynastı. Suzak oyuna uğraştı. Kızıl Kıyaylı'nın parmanı. Ataklı parman. Ermek parman. Legendarlı parman, Pazarбай parmanın balası. Ermek parman. Aslındağı Doğuken birlikten Alımcan Taksırdın. Kakereçki, Şiyak degen atı veren bırakı. Ermek parman var. Maşallah gelip kom. Aytılı Doğuken Cergez'e hoş gelipsin. Assalamu alaikum palvonlar. Şu yaxshi niyatda unutib Alloh xayr chiqangana. Ne niyatlarni Alloh taolo qabul qilsin. Sog'lom o'shqan akalarni. Shunday yaxshi vaqtlarga o'tkazasin. Amin Alloh akbar. Azamatsın, barakallah. Azamatsın. Hacavayt akam, at üstünde çoğaltma. Belgili atlardın iyisi. Baylusu şahri cemaati. Assalomu alaykum. Jamoat mına Maylısu şahrına Allah taoloning rahmati, merimi bo'lsin. Unutmoq bo'lingizlar. Iki adamga çay berish qiyin. Shuncha odamni biriktirib çay berib atasizlar. Iki dünya baxtli bo'lingizlar. Allah qabul qilsin. Azamatsız. Hacakam biri işin baylardan biri işin hacakam bo'ladi tuğanlarımdaki. Yaxshi-da, o'zi qanday? Argenchik. Qanday oldi buloq, ey? Bire ko'sa silab ketdi, bol. Bo'la beri qarab silab. Buloq zo'r bo'ldi-ku. Sen nima salib aytasan o'shanda? Aytmiz ekan. Qana salchi bitta ko'rib qo'yinchi, men bu yerdan qarab turaman.
Ak kutup olması istiyorlar. Vallahi tuman sulamayacak. Şurada. Bir gördüğün Muhammed falan izorda gelip koy. Bak oğlum. Muhammed falan bir gelip koy. Öldücağı 5.000 son daha, 5.000 son öldücağı, öldü kısadan kaydaysın. Barakalla. Mukaş balmancı etkez Mukaş. 60 ekan, 60 yetdi, 60 öldü kımara kazandız. Barakalla. Almanmet Palman. Buna bizim kalamanlaktın 19. sorunun taşlagan Palman. Çalavat oğlastı. Boğaken rayonuna karıştı. Bülgenli dostu Aylöpet'in Palmanı. Caş Palman. Almanmet Palman. Aslında özünün atı. Takereçki. Tukan degen atı benim bırakın. Almanmet Palman oldu maşallah. Almanmet. Gel bakalım duamı. Cevacağı 5.000 son. Assalamu alaikum. Hurmatli yangıqlar. Toyuna zorba Maysu Camat. Allah razı olsun. Barınız müdürlü bey. Barınız yaxşı kedek bolğanlar. Rahmat. Beralta, abi yakın. Taştaya gel bakalım, gel. Azamasın Almanmet. Talant gel, Burgönlü, Maysu. Talant, tez etkile. Hangi taşta koyar bakalım. Maylusu Talant. Maylusu Talant, tez de böyle. Maylusu Talant. Dur, getme, 60 getme. Ulak getirir, tutturma. Maylusu Talant, var mı özü? Ya bir öyle taşta tereydi, acığa verin, acığa. Acı, bir. Acı, attı kırma. Acı, doğru. Yukarı taştaysa acı. Akstalak, iyi. Abi Bakar'ın kayfını öldürdük de zor gitti tatlı. Toktatıp kaldık. Özü karab kaldım. Palmanlar uçunda oluş gerek de, esti oluş gerek. Baya karab çavuş gerek. Tokta da gende toktaş gerek. Hacıka, kalağancağınızla taşta verin, taştan. Şeker kaçı var şeker. 5.000 son daha olsun. Rahmatı, barakalla. 60 balon anamızın 60 balon. Buna bizim kalamanlaktın 20. sorunun taşlagan palvan. Boğaken rayonu, Yergeç Ali İfaylıkmet'te karıştı. Karabulak elinin palvanı, Ataklı palvan, 60 palvan. Aslında Karabulak'tan Bahtiyar Mirza'nın Takereçki, Sulçik degen adı benim 60 palvan oldu, 60. Dua mı verin olsun, gel. Assalamu alaikum. Allah taala çeksin moktalı olsun koyamızın soru. Şu muaselede çağrışçası жақсы ниетте şu. Esan olasın Allah'ın esana kalsın. Amin. Ektiğine baktılık kısmı. Karabulak Bahtiyar'ın Sulçik denen. Ver içi de bakın, hemen ablat. Rahmatı, öldü aydansın, 5.000 son alarsın, öldü. Öldü Çetkiz, Cömert Çetkiz. Cömert Palman
var. Bekemol çetkiz. Düşet gelişi daha 5 yıl son tokandan. Barakallah. Abi Bakır falan aman olsun Abi Bakır falan. Buna bir kalaman vaktin 21. sorunun taşlagan palman. Calamat olmazdı. Noken röyüne uğraştı. Bombe Zaylepet'in palmanı. Koklarının çeveri. Ataktı palman. Abi Bakır palman. Aslında Bombek'te Murat cezesinin. Takıçki. Murat degen adı veren Abi Bakır palman oldu. Gel. Abi Bakır fleşkega çıkmasa istep kalıverem mükemmel. İstep kalmazdı. Maşallah. Söylememiz haydi gel. Ola sağ ol Bakır. Krasov. Tamam dikkat onu açılıp durun, değer durun. Rahmetli, barakallah. Cömert Parvan aman olsun, Cömert Parvan. Rabbinin kalaman vaktin 22. sorunun taşlagan Parvan. Möken rayonu, Koçkarata şehrinin Parvanı. Ataklı Parvan. Cömert Parvan. Ve Koçkarata varmız mı? Aslında Doğuken Raysendir'den Belginin Zümrey, Ruslan dostumun can atı, Pateleçki, Karasu degen atı veren bırakıyor maşallah. Ve bu kulakta baş beyiye taşlagan atı şu olarak tuğanlar ha? Paygan taşlagan. Çoğma. Azamazsın Murat. Koçkarata'nın çıranı onu tuğanlar. Koçkarata'nın namusuna canap, ımak çağır türeden. Gel Cemal. Assalamu alaikum Cemal. Majlisi şarına şıntımanı östü. Son жақшылық қылып берді. Бұлақ ұйыстырғандарға салмайсыңдар, барын Аллах разы болсын. Неше мал өтпесін, өмір. Азаматсың, жауап, зар бұл. Таке брат. Lan altın gayrı düret. Biraz altını qarab qo'ychi. Qayerda ekan? Ko'rib aytammi? Tribunaga kelib qo'y degini oltindi. Olsun Baysal Palvan. Buna bugün kalamanlıktın 23. sorunun taşlagan Palvan. Büyük Maynus'un şarı, Pedere Sağaylı'nın Palvanı, Ataklı Palvan, Baysal Palvan. Maşallah. Aslında Dayaman dosunun Pakeçki, Surgoyan degen adı veren Baysal Palvan. Aytım bu törağa okşu. Biroq tumşuklar okşaşıp gidip gene. Baysal, törağa okşaşıp gidip gene. Sunu hiç doğan koyun. Çaktı qaragan moydan taptayver ha. Aytdım mı? Törağa okşaşıp gidip gene. Assalomu alaykum, dagli jol qonaqlar xush kelibsizlar. Shu polvonlar yaxshi o'ynab, yaxshi uylarga yetib olsinlar. Ha, rast törağa videoda. Baysal bir Lekin boraversin bo'ldi shashilishga. Baysal direkt olsa silab ketdi. Qanday yo'lda ular ekan? Yaxshi, toza yo'lda aka. Zo'rmi? O'ydog'idaymi? Yaxshi, zo'r. Ha, молодец. To'g'onlar bunday bo'ladi. Hazır aka, taş dağa geliyor. Gel oldu. Asakal elini asla aferin. Asakal elini asla. Taştan mı oldu? Taştan verin. Taştan. Taştan verin ama. Aç şeylediniz hareketi. Buna ki yeğimi gel ağırma çek. Gel ağırma. Rahmatı, barakallah.
Kazıyık Palvan aman olsun, Kazıyık Palvan. Bugün Kalamarlak'tın 24. sorunun taşlagan Palvan. Moğolken rayonu Sabırmayıp Aylekbet'le uğraştı. Moğolda Canlaylı'nın Palvanı. Ataklı Palvan. Tadırız Kazıyık Palvan. Hazır canlı cüzdüğü canım geletken Aybek Palvan'ın hatası olarak tuğanlar, tabi oğanlar. Aslında Rahman Ran'dan 7 bölümdeniz mi? 7 bölesinin 500 degen atımına müracaat tuğanlar Kazıyık Palvan. Kazıyık. Gelin, Maylusu cemaatine bir duanızı veririz. Sorununuzu alasana. Bismillah. Oldu. Aslında Rahman Can'dan 7 bölesinin pakene çıkı. Kara bayıldı degen atımına müracaat. Kazıyık. Gelin. Assalamu alaikum. Ушул жыйынды уюштурган жигиттер ынтымагыңар үзүлбөсүн. Ар дайым жакшылык колдоп жүрө берсин. Палмандарга оомат баарыңа жыгылбайсың, жакшы жаап беттине. Азамат сага бар болуңуз дагы. Көтөрүп жогорку марага айдайсың, жогорку марага. Көтөрүп жогорку марага жеткизесиң. 5000 сом. 5000 сом аласың, 5000 сом. Kötür Palvan Allah'ın hareketini yasa. Tolkun Bolat denizden küştüceri, Tolkun'dan var Kırgız'ın jigitleri. Zakir kötür. Nurseyit, birinci ol, Nurdin izle otat. Nurseyit, birinci ol. Zakir, gelever seninki. Esep seninki Huda kılasa. Jügönün şıpırlık ettir, gelever. Hocana tam beri 2-3 yol alıp verdin. Seninki Esep. Молодец, красавчик Закир Palvan. Zakir'e yoldu boşalttılar. Судья. Rahmatı, barakallah. Zakir Palvan alamıyorsun, Zakir Palvan. Buna bugün Kalamarlak'tan 25. sorunun taşlagan Palvan. Maylusu Şarı, Köy ayının belgili Palvanı. Zakir Palvan. Aslında Sabır akasının Arşa Toru degen atı mene buna getir onlar. Jügönü şıpırlık ettir. Gel Zakir söyle boğaz. Assalamu alaikum tuğanlar. Şuntımağılak zor bolu. Жақсы өйдө бір сығалықтан аман есен үйге жетіп. Амин. Rahmat var bolыңыздар. Maylusu cemaati 18'inde, gelecek 18'inde ulaktı cındırasınlar evi Maylusu'daki. Birinci gün böyle. Sebebi 18'i bizimkinden tura gelip ulatken yerge. Çok 17 saka Rahmancan'da çoğun bak var eken. 19'dan bak var saraya bakın. Hayır özleri bile temi. Oldu Nurgaz Zeka. Ondan giyin ha.
Толқын болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол Кыргызымдын жигиттери. 99 өнөрдүн ээси бол деп, тоолук эне төрөгөн сени мени. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол Кыргызымдын жигиттери. Чок кармаган колдор менен баатыр бол деп, чоң аталар өстүргөн сени мени. Кыргызымдын жигиттери чамдаңгыла, ак теректен тал жакшы, аяка куюлган бал жакшы, ала көдөң жигиттен ала сакал чал жакшы деген. Намыска бекем болобуз жигиттер келиңиздер. Кыргыз ушундай үрп-адат, ката салт жөрөлгөлөрүбүз менен, улуттук ат оюндарыбыз менен кыргыз болуп калат экенбиз туугандар, а? Кыргыз деген ким өзү? Айбаты куш ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар, кыргыз эли чагылгандын бир өзү. Майдаланбай улуу жолду баштаган, душман кирсе дайра болуп каптаган, өлүмдөн да бийик койгон намысты, кыргызмын деп дүйнө элине мактанам. Кыргыз болгону, кыргыз атка конгону, бүркүт менен уялаш эркин учкан тоодогу дейт. Улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келдим дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деген агайым туугандар келиңиздер. Кыргызымдын жигиттери чамдаңгыла. Жеңил бол десең суракты, жай намазга чыгайлы туугандар. Аллах берген өмүрдү сүрөрүңдү унутпа, ажал келип бир күнү өлөрүңдү унутпа. Этек жеңсиз кепинди кийериңди унутпа, эшиги жок кабырга кирериңди унутпа. Акыретте тирилип турарыңды унутпа, амал китеп ачылар убагыңды унутпа. Машкарга эл тизилип сурак болот унутпа, мал мүлкүң пайда бербеген убак болот унутпа. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнөдө кала турган эмес, акыретке бара турган амалдарды да кылып калайлы. Бири-бирибизди урматташып, сыйлашып калайлы келиңиздер. Поюз өссө кеч кайтат, өмүр өссө эч кайтпайт туугандар, а? Ажал айтып келбейт, жаштык кайтып келбейт деген туугандар. Өмүр деген ширеңкенин талындай, өчүп калат бир заматта табылбай. Өзүңдү өзүң тарбияла турмуштун, өйдө төмөн соккусуна кабылбай. Жаман ойлоп жашообузду түгөтөбүз, жакшы жаман күндөрдө бир өтөбүз. Жашообуз жараткандын колунда, жарт деп бүйдүк, бир күн жалп деп өчөбүз туугандар. Ошондуктан келиңиздер бири-бирибизди урматташып, сыйлашып калайлы. Өмүрдү өлчөп болбойт калак менен, көңүлдү ченеп болбойт табак менен. Жаратканым канча сыйлай берсе дагы, жашайлычы жаркылдаган кабак менен деп. Жаркылдап улак чабайлычы. Атайын алыстан, мынакей Архангел жергесинен келген биздин атактуу палван. Расул акамды колдоп койбойсуңар туугандар, келгиле. Архангелден келип отуратын алыстыкы. 10.000 сом аласың, 10.000 сом. Архангелден келген атташып сыйлашабыз келиңиздер. 10.000 сом аласың, 10.000 сом алып чыгып эле трибунага алып келесиң, алып чыгып эле трибунага алып келесиң, айтып коеюн, алып кетип койбойсуң. Көтөр, Куруттой, көтөр. Кара көтөр, Куруттой палванды карап коюңуздар. 10.000 сом аласың, 10.000 сом. Дилибизге ыйман нуру курулса экен, дуабыздар ниеттенден насып аладан дейт. Мынакей биздин Нокен районунун ынтымак айлампа бир кесе улагы мынакей бүгүн Майлуу суу жааматы келип отурат. Майлуу суу шаарынын чыгаан уулдары, эр азаматтары бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушунча элди ынтымакка, достукка, биримдикке чакырып улак берип атат туугандар, а? Той элер, маанекелерин дагы сыйлайлы. Тазап чыгасың. Кара көтөр, эңке, Куруттой эңке. Куруттой эңке. Трибунага алып келесиң, трибунага. КамАЗга алып келесиң, КамАЗга. КамАЗга алып келесиң, КамАЗга, көтөр. Бакыттабы, кимде? Мараттабы? Каякта калды? Жерде калды эми? Көтөрүлүп калды.
Kötür palvan alып çıkasın ve tribünaga alып gelesin. Tribünaga. Bek kazı beken bolu, bek kazı kaşın koğula, erten oşa mailin arasına aytıp koyun. Bulamın studiya oşa ola terteke. Bek kazı ukamdağı Alamanlı Konduk birikmesinin studiyalarına girgeni, Noken rayonunun, Sadırbayevka. Aylanıp kaldı götür, Arsen. Bekmamat olsun onda. Bekmamat olsun onda. Bekmamat olsun bak böyle cardan benim cüretimden. Ortada turat, özü almayıp bürek alıp beret bürek. Vaa, miyatlı konfetler geldi buna ki. Maylusun zavoddan çıkan baka. Bismillah. En baştan. Şu Mayıs'ın ulağı жақсы өтіп келсін, ha? Amin. Al, Mayıs'uға ынтымағы рызқы болсын. Amin. Құдайым берген ұмытпасын. Amin. Балдарға чоң рахмат. Amin. Айтқаныңыз келсін. Бар болыңыз сізді. Оды, мен жердештеріме. Maşallah. Töreға сенен бір екі сөз сөйлеп қойбайсың ба? Қандай олда дулақ? Негізі, еліңізде жеріңізде тыныштық болсын, өлкөңізде өнүгүү болгондой ушундай кайсы жерге барбайсыз, кыргыздын улуттук оюндарын өткөрүп, кыргыздын улуттук оюндарын өркүндөп түшө берели. Биз кайсы жерге барып ушу тилибиз менен улукпуз, тилибиз менен улукпуз да, ошо када салтыбыз менен улукпуз. Ошондуктан ушундай када салтыбызды пайдаланып, Noken eline, Noken rayonunun жалпы жамаатына чоң рахмат айтам. Ошонун тагына биринчи быйылкы сезондо Эргешайлуу айыл аймагында жигиттерге чоң рахмат. Андан кийин мына Майлысуу жигиттер, Майлысуу жамаатына чоң рахмат. Ушундай убакытта бөлүнмөсүн жармаса ушул жерде өткүзүлөт. Кудай буйрса кийинки жумага, Кудай буйрса 11-ине биз Мунбек айылын өткөзүбүз. Ошо келип тамаша кылып жақшылығыңызбен тең бөлішіп кеттіңіздер. Рахмат айтқаныңыз. Чоң рахмат. 10.000 сом аласың, кәләғызы отат, кәләдімі отат. Ақтылпар YouTube каналына чоң рахмат. Түркілдіктің ушундай ойындарды елге тартмаған үшін сіздерге чоң рахмат. Молодец. Туғандар ақсақалдардың урматына біздің Майлысуу жамаатынын суроосу боюнча эски чыгармалардан Фрунзенин кештери кабыл алып коңуздар. Той кут болсун туғандар. Той кут болсун келиңиздер. Фрунзени бир эстеп коебуз, аксакалдар келиңиздер. Altın
Aplausi polvonlar. Adil polvonchi, Adil polvon. Sulton polvon jetdi. Kimni haydan aka, haydan siz. Kuma haydaysiz samonga. Ah maşallah Muhammed. Hayırlı Sultan polvon azam olsun. Barakalla. Maşallah, barakallah. Rahmat. Azamasın. Sultan beri şu dövka. Ben duası bir yaka gerek. Türbüne var veresin, dağına olsa tamaz var verip 5000 som olasın. Nurgazı gitme oturağız, Nurgazı. Ver üçünü. Ya bir yerde boşalt kıla, hep halvanlara, gel gel. Ova, gel gel. Ya kaç koy ulan Tuğan? Rahmeti, barakallah. Sultan Palvan olsun, Sultan Palvan. Buna bir Palamanlık'tan 26. sorunun taşlanan Palvan. Moğken rayonu, Sadırbayev Aylökmet'te karıştı. Boldo Cellaylı'nın Palvanı, Ataklı Palvan, Salman ve Kavram'ın belası, Sultan Palvan. Aslında Mehmet Aylökmet'in teragası, İslam Mirza'nın Pakeliçki, Lord degen atemine bırakı Sultan Palvan bu oldu. Sultan maşallah gel duan ver. Maşallah. Kol verin kamat çaldı çekil bas. Bismillah. Assalamu alaikum. Cemaat hoş geldiniz. Şu maalesef cemaatı ulaq bir oda tinç aman ötmesine. Şu niyetler kalmasın, niyetler kabul olsun. Şu niyet olsun, niyetler kabul olsun. Allahu ekber. Rahmat. Ya Lord'du ya bir katlı ayıp koydum. Tamam Marukal. Azamasın. Carat. İslam azamasın kom. Maşallah göz tibesini atkada.